Republike Srbije. Ja sam Aleksandar Milanović, ambasador Srbije. Moj kolega će se predstaviti kao direktor turističkog organizacija, bio aktivan ovde. Meni je veliko zadovoljstvo da mogu da imam prezentaciju Beograda u ambasadi Republike Srbije. Obraćavam se na jugo esperantu, zato što je tako nekako popularno da mi obično razumemo slovenački, a vi obično razumete jugo esperanto i onda tako možemo da komuniciramo, što inače Beograđani i Srbi dođu u Sloveniju. Ono što bih ja iskoristio priliku također da kažem... Turističke organizacije odnedavno, direktor turističke organizacije Beograda. Uvek volim i voleću Sloveniju, ali nažalost jezik ne govorim. Bar ne u meri da bi to pokušao ovde. Pa Beograd donosi u Sloveniju onu ponudu na koju je Slovenija naučila ili nadam se i nešto novo. Dakle, Beograd pokušava iz sezone u sezonu da one atrakcije i ono što može da ponudi poboljša s jedne strane, a s druge strane da ponudi i svojim vernim gostima kao što su Slovenci i nove sadržaje i nadam se da će ih i ove godine biti u meri da naši gosti iz Slovenije ne zažale što su ponovo došli. A takođe se nadamo i novim gostima iz Slovenije, jer imamo nameru da svoju ponudu u nekoliko unapredimo ili je proširimo, što se naročito odnosi na predstojeću letnju sezonu. Slovenski gosti su gosti iz regiona, nas povezuje veoma sličan jezik, sličan mentalitet i zajednička istorija. Čini mi se da je to idealan spoj i za onoga ko je domaćin i za onoga ko je gost i uvek nam je drago naravno kad imamo goste iz Slovenije i čini mi se da je turistička ponuda u Beogradu delom i unapređena zahvaljujući slovenačkim gostima. Ovo je godina obeležavanja 100-godišnjice Velikog rata i taj deo naše zajedničke istorije možda i ako smem to da kažem, i u Sloveniji i u Srbiji pomalo zaboravljen. Mislim da ćemo je obeležiti i kada je turizam u pitanju sa ponudom nekih istorijskih zanimljivih izvora. Čini mi se da će to biti samo po sebi dovoljno interesantno, ali i kulturnim događajima, odnosno zabavama, koje bi trebalo da privuku veliki broj gostiju. Mislim da ćemo malo poboljšati i unaprediti ponudu koncertnog turizma u toku leta, a pritom ne mislim samo na velike atrakcije, već i na specifičnu ponudu određenih vrsta muzike koje opet imaju određenu publiku i nadamo se takođe i gostima iz Slovenije kada je kulturna razmena u pitanju i nadam se da će i ovo leto proteći u nekoj razmeni kulturnih i muzičkih dešavanja između Ljubljane i Beograda. Pa kao konzument, opet gledajući sa druge strane, mogu reći da je ono što je najvidljivije u Srbiji i ono što najčešće možemo proučiti kao ponudu su slovenačke toplice ili banje. Vrlo su dobro marketinški pokrivene u Srbiji, iako je Srbija zemlja banja, veliki broj naših građana dolazi u Sloveniju, pogotovo u toku zimskih, odnosno letnjih meseci, a to je veliki uspeh za slovenački turizam, jer to bi vam bilo isto kao kad bih ja u Sloveniji reklamirao Kopaonik i Staru planinu za skijanje.